kacung rizki majikan beli bisa diilangaken mana mene demen perasaan sun terganggu yen sedina beli ketemu Papai Wintoro Mimi Wintoro Mimi Haja Danil Nok Cika pengantin Kilingan kena sopane kebayanging eman mungkinin temen rasane demen wis ana sing duwe pilingan ingkang siong bae Dharma bos pedesan sing tegal pun jalan Acung Rizki Abie Epan 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 Acung Rizki Abie Epan mati Abie Epan 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 pengantin wato Kang kula ngerti abine Epan wis duwe pengantin wato pengantin wato kepriben pengantin kula wato ora pengantin bisa wato ngalih majikan pengantin wato majikan Mimi Rizki sayang majikan sing paling eman seminggu sepisan Mimi Rizki tulung kula belanjanan entok kecika sayang penganten wadon eman nok cika Rizki sayang penganten lanang sing paling loman Rizki nok cika Mimi Rizki beli bisa diilangaken tetep bae demen perasaan sun terganggu yen sedina beli la ilaha illallah pengantin nok cika pengantin nok cika pengantin nok cika pengantin nok Mimi Rizki majikan Mimi Rizki Rizki kelingan kenang ayune kebayang ning sopane mengkenen temen rasane Rizki demen wis ana sing duwe kelingani Rizki bae penganten tobat penganten lanang Rizki nok cika disambung ning embok ning Mimi Rizki majikan wadon Mimi Rizki
Ana wong ganggur kakangnya pasti teka Papa Edita Papa Edita wong ganggur kata depan ingeman Mimi Bintoro sayang wong Tegal Belang wong Tegal Belang Mimi Bintoro Papa Bintoro beli bisa diilangaken Mimi Bintoro mana mene demen kesuwun perasaan terganggu Papa Edita yen sedina beli